Halo perlok hakanika snging adon hangni ha Urnar Fall viewpoint te gidon katukan ni kijing pentip pajba na kaliang jong ka Syarailang Tourism Cooperative Society kabadai pet ya kanika Urnar Fall viewpoint te kum ka society bat kasnong hibar kawai da kajing trailang ngila menjur ba nang ni syakmat baha kisngi sonde ngin khang ya kanika Urnar Fall viewpoint hakba ngila donru ka signboard ang tei hakmat ang tei ha reception ha surok hakba ngila tho ang tei sonde close tinggal don ro ki kontak number hang tei tilada hi don kano ka jing kwa jing tip kam sai phila ban ko la ki tei ki number phone tingi kermen ba phinia trailang ya ka jing penbet renti ka jongi kum ka society te phila banwan hakano ka sngi ha baro kisngi jong si tayaw nado siningkong hado si sajan tingin pli bet man kasngi henrai light no tang kasngi ublay te nganget ba barok ngin ya trilang hot kidon sibun ki perlok ki ba kwa banwan kasngi ublay rai kumbang iyo i kidon katukan ni ki jaka petkai hakeleng pori kasi kidon ki ba hakasing sonde ki khang tingiru don kidaw ki bom lakyar agbakum ka society bat kasnong hibar kawai ngila menjur ban ong ba nang ni syakmat nado kani ka khatriu tarik mentaw benai agos arhajar apunriu hakis ngi sonde nginom sya syu ba pinwan petkai hang ni lait no hakis ngi poya te ngamdon ni ei tangkat ni kublai sibun nget ba ngin ya trilang nakapor sya kapor nang ba ki bro kinlong ki bayat bet renti kublai sibun kublai si hajar ngo